натиҷаи озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ нишон дод, ки воқеан ҳам дар тоҷикистони азизи мо хонандагону санъаткорон, ихтироъкорону донандагони хуби забонҳои гуногун хело зиёданд. ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд ва тамошобинони ҳамешагии барномаҳои шабакаи Баҳористон. Ин барномаи махсуси ифтихор аст манзури шумо. ва тамошобинони азиз, ёдрас мешавем, ки мо дар ин барнома даъват намудем як қатор ғолибони озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, махсусан озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ва ҳамзамон озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат. ва ин нафароне ки шумо дар студияи мо мебинед, тамошобинони азиз, хоб мақомҳои аввал, мақомҳои дуюм, сеюмро ба даст оварданд ва ҳамзамон шоҳҷоизаро, ки шумо дар назди мо дида истодаед. ва албатта мо атрофи ин дастовардҳои иштирокчиён, ки дар рӯи мизи мо ҳаст, ҳамсӯҳбат хоҳем шуд. баъд аз чанд лаҳза бо шабакаи Баҳористон бимонед. ман ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ва биёед барои худатон як қарсак мезанем. хушомадед. тамошобинони азиз, ёдрас мешавем, ки барномаи мо дар толори дидори кохи Наврӯз сабт гардид. сарвал атрофи иштироки шумо ҳарф мезанем. биёед аз ин тараф шурӯъ мекунем. биёед худро муаррифӣ кунед. номатон чи аст? ман Одиная Обасона дар жанри сарояндагии академӣ баромада кардам. иштирок дар озмун чӣ гуна буд? иштирок дар ин озмун бароям хеле хуб буд, ки иштирокчиён дар ин озмун бо тайёриҳои ҷиддӣ баромад намуданд ва ин ҳам як рӯҳи илҳом бахшид ба мо. саломат бошед. ва давр ба давр душвор набуд иштирок? албатта ҳар даврҳои озмун ба мо душвортар мегардид ва мо тавонистем, ки аз ин даврҳо гузарем. кадом сурудҳоро шумо пешниҳод намуда будед ба ҳаёти якамон дар даврҳо? суруди ман дар даври якум ном дошт Тоҷикистон, дар даври дуюм бошад Арияи Малоҳат ва дар даври сеюм бошад Ишқи ту. яъне дар даври ниҳоӣ пешниҳод кардед. суруде ки дар даври ниҳоӣ шумо пешниҳод кардед, ин аза биёед бо овози зинда 4 мисра замзама мекунем. гадои ишқи ту будам, зи дил суроғи ту кардам, зи роғи сина тамошои боғу роғи ту кардам. чӣ дидам, оҳ чӣ дидам, дили чӯ маҳзани хуне, ҳазор қатра чакидам, закоти доғи ту кардам. чӯ бар суроғи ман оӣ, зи роҳ бурун нахиромӣ, нигоҳи гарми ҳавасро барах чароғи ту кардам. саломат бошед, саломат бошед. беҳтарин. ва албатта ман фикр мекунам, ки воқеан ҳам бори дигар тамошобинони шабакаи Баҳористон аз ҳунари асли шумо воқиф шуданд ва гирифтани ҷоизаи шумо фикр мекунам бесабаб нест. сабабаш доштани садои хуб, талаффузи дуруст ва албатта дуруст расонида тавонистани суруд аст, матн аст. саломат бошед. ташаккур барои шумо. бор дигар ин кафтугоҳ барои шумо. тамошобинони азиз, ин лаҳза навори даври ниҳоӣ, ки қаҳрамони мо Басона иштирок намудааст, порчаи аз онро тамошо мекунем. бармегардем, суҳбатро бо дигар иштирокчӣ идома хоҳем дод. бо шабакаи Баҳористон бимонед. Басона Додинаева аз шаҳри Душанбе сазовори ҷои дуюм.
سنگیستان تو اندیشه سنگین زمان هنگام در هنگام باش هنگام ای رنگین کمان هنگام در هنگام باش هنگام ای رنگین کمان بالاتر از هفت آسمان ای میهنی بالای من دوست تو در این دنیای دور نبود یگان کالای من یکو اندوهی تو را آخر براهی کهکشان از کوسرت میبرم سوی جهانی بینشان سوی جهانی بینشان идомаи барномаи ифтихор аст аз шабакаи баҳористон. манзури шумо ва ёдрас мешавем бинандагони азиз, мо ғолибони озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ аз ҷумла тоҷикистон ватани азизи ман ва илм фуруғи маърифатро даъват намудем ки қисме аз онҳо албатта дар ин ҷо ҳастанд ва мо ҳамроҳи онҳо суҳбат намуда истодаем. бори дигар хуш омадед ва ин лаҳза мехоҳем суҳбатро бо иштирокчиёни дигар идома бидиҳем. салому алайкум. салому алайкум. ман мирзо муродов беҳрӯз ҳастам, иштирокчии даври ҷумҳуриявии озмуни илм фуруғи маърифат аз рӯи номинатсияи биология. аз рӯи номинатсияи биология ҷои чандумро гирифтед? ман дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. сазовори ҷои ифтихорӣ гаштед. яъне мақоми якум, дуюм, сеюмро натавонистед ба дастори? ман соли аввали иштирокам дар ин озмун буд. ман бо рақибони худ шинос шудам, бо рафти озмун шинос шудам ва дар соли аввали иштирокам сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. биёед ба тамошобинон бигӯем ки чӣ иштибоҳ доштед ки натавонистед мақомиро ба даст биёред? доварон чӣ иштибоҳ гирифтан аз шумо? буданд саволҳое ки ман дар он ҷо хатогиҳо кардам ва доварон хатогиҳои маро фаҳмонданд ва ман ин хатогиҳоро фаҳмида мехоҳам дар солҳои оянда хатогиҳои худро ислоҳ кунам. кадом саволи ҳаёти якамон барои шумо душворӣ кард? дар бисёртар дар саволҳои хаттӣ дар даври ҷумҳуриявӣ дар саволҳои хаттӣ ман бисёртар мушкилӣ кашидам. дар хотир доред ягон саволе ки натавонистед посух диҳед? дар хотир доред? кадом савол буд? савол аз анатомия буд. хоб испурч маълумоти муфассал буд. испурч маълумоти муфассал. ба ҳамин савол ки ҷавоб медонад? як нафар аз ғолибоне ки дар назди мо аст ба ин савол шумо ҷавоб медонед? баъд шумо ҷавобаша фаҳмидед? бале ман ҷавоби онро ёфтам ва чӣ буд аз ҷавобаш? дар бораи вазифаҳои испурч дар организми одам. саломат бошед. ташаккур барои шумо. хоб ман итминон дорам ки албатта ин соли аввали иштироки шумо буд ва дар ҳоле ки натавонистед мақомҳои назаррасро ба даст биёред шумо рафтуда намешавед. иштирок мекунед дар солҳои баъдӣ ва мақомҳои назаррасро ба даст меоред. ман медонам мисол овардан мумкин аст ки чанд нафаре аз иштирокчиёни мо умуман дигар иштирокчиёне буданд ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субидонои китоб ҳастам мегӯям мушоҳида намудем ки 5 сол пайҳам иштирок намуданд. 5 сол пайҳам иштирок намуданд ва соли охир яъне соли панҷум тавонистанд ки ғолибиятро ба даст биёранд. муваффақ нагаштан ин маънои онро надорад ки мо бояд аз пеш ҳаракат кардан даст кашем, аз мутолиаи китоб даст кашем. бояд ҳатман идома дод, хонд, бештар омӯхт ва дар миёни дигар рақибон истодагарӣ кард ва мақомиро ба даст овард. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ман бовар дорам ки соли оянда ҳатман шумо мақомиро ба даст меоред ва яке аз иштирокчиёни барномаи мо хоҳед буд. зинда бошед. тамошобинони азиз, ин лаҳза мехоҳем суҳбатро идома бидиҳем бо яке аз нафарони дигар ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ Тоҷикистон ватани азизи ман дар номинатсияи навозандагӣ иштирок намуданд ва мақоми сеюмро ба даст оварданд ки ин ҳам мақоми бисёр хуб аст барои ҳар як иштирокчие ки дар ҳамин гуна сабқатҳо иштирок мекунад. салому алайкум. ман Низомова Гулнора, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман. ман хеле хурсанд ва хушбахт ҳастам ки дар ин озмун иштирок карда ғолиб омадам. ба ман тайёрӣ ба ин озмун он қадар ҳам душвор набуд ва ман тавонистам ҳар се давраи онро бо муваффақият пушти сар кунам. саломат бошед. яъне
баъзе аз нафароне ҳастанд ки дар озмун иштирок мекунанд, мақомеро ба даст намеоранд, роҳ афтода мешаванд зуд. шумо ба ҳамин гуна нафарон чӣ гуфтан ҳастед? ман ба онҳо гуфтан мехоҳам ки онҳо хубаш роҳ афтода нашуда боз ҳам тамринҳои худро зиёд намуда таслим нашаванд ва боз ҳам ба қуллаҳои баланд расанд. бале, саломат бошед. ташаккур барои шумо. шумо соли чандум аст ки дар ин озмун иштирок мекунед? соли дуюм. соли дуюм. яъне дар соли дуюм тавонистед ки мақоми сеюмро ба даст оваред? бале. умуман шавқи шумо бисёртар ғайр аз навозандагӣ боз ба чӣ аст? ман танҳо ба навозандагӣ шавқу рағбати зиёд дорам ва дар оянда низ мехоҳам дигар асбобҳои мусиқиро аз худ намоям. бале, беҳтарин. аз рӯи кадом намуди асбоби мусиқӣ шумо баромад кардед? фортепиано. бале, саломат бошед. идомаи барнома ифтихор аст аз шабакаи Баҳористон. ҳусейн иштирокчии дигари мо ва суҳбатро мо бо ҳусейн идома медиҳем. салому алайкум. салом, ман ғуломзода ҳусейн, хонандаи синфи 11 лицей барои хонандагони болоиқад мебошам ва ман тӯли 3 сол аст ки дар озмуни ҷумҳуравӣ ин фурӯғи маърифат иштирок намуда истодам ва ман дар соли охирон аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия ғолиб шудам. бале, шумо паи ҳам 3 сол иштирок намудед, 2 соли қабл ҳам дар ҳамин номинатсия иштирок кардед? бале, ман 3 сол аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия иштирок намудам ва 3 сол то ба даври ҷумҳуравӣ рохат гирифтам ва дар соли сеюм ғолиб шудам ва ман ҳар сол баъд аз бохт қавитар баргаштам ва ба иштирокчиёни озмун ки ғолиб намешаванд тавсия медиҳам ки аз мағлубият роҳ афтода нашаванд, балки ҳар сол қавитар баргарданд ва дар натиҷа онҳо ба мақсади худ хоҳанд расид. ман мехоҳам аз шумо пурсон шавам ки 2 сол шумо нагузаштед ва муваффақиятро дар соли сеюм ба даст овардед. чӣ сабаб буд нагузаштед? иштибоҳҳои худро метавонед барои мо бигӯед ва чӣ чизро шумо ислоҳ кардед ки мақоми назаррасро ба даст овардед шумо? бале, ман баъзе мушкилотҳо доштам ки онро дар соли сеюм бартараф намудам ва мушкилии ман аз рӯи фанни астрономия буд ва ман бисёртар ба фанни физика машғул мешудам, бисёртар фанни физикаро меомӯхтам ва дар соли охир фанни астрономияро низ аз худ намудам. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ҳусейн, шумо нагуфтед ки ҷои чандумро ба даст овардед? ман дар даври ҷумҳуравии озмун сазовори ҷои аввал гардидам. хурсандии худатон чӣ гуна буд? падару модар чӣ гуна хурсанд шуданд? дӯстону наздиконатон, ҳамсинфонатон чӣ гуна шуморо истиқбол карданд? бале, маро ҳиссиёти хеле хуб фаро гирифта буд, чунки ман ғолиби озмун шудам ва ин маро боз ҳам рӯҳбаланд намуд ва ман бар ивази ин мехоҳам ки боз ҳам зиёдтар ба омӯхтани илмҳои физика ва астрономия машғул шавам ва номи кишварамро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорам. ташаккур барои шумо. беҳтарин. аҳсан барои шумо. ва ман итминони комил дорам ки албатта дар озмунҳои дигаре ки роҳандозӣ гардидааст шумо иштирок мекунед фаъолона ва мақомҳои назаррасро ба даст меоред. ташаккур барои шумо. ва тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки на танҳо хонандагон дар ин гуна сабқатҳо имкони иштирок намуданро доранд, балки кӯдакону наврасон, калонсолон, омӯзгорон, тамоми қишри ҷомеа метавонад ки истеъдоди худро санҷад, дониши худро санҷад, такмил диҳад ва сазовори мақомҳои назаррас гардад. барои таъмини фароғати шумо тамошобинони азиз, ин лаҳза як суруд дар иҷрои муҳаммадҷон раҷабов мешунавем. бармегардем, суҳбатро идома медиҳем. бо шабакаи Баҳористон бимонед. زنده باش شهر بری ارزنده ای با ننگ و آرم
ادامه برنامه افتخار است. تماشاگران عزیز خسته نباشید و این لحظه صحبت رو ادامه میدهیم با اشتراکچیان دیگر و در نظر ما یک نفر آموزگار است که البته در آزمون جمهوری فروغ معرفت سزاوار مقام نظرست گشته است. السلام علیکم، خوش آمدید. تشکر دادر. تشکر. بیاید درباره خودتون کمی معلومات دهید. من دوچنت کافه خیمی تطبیقی دانشگاه ملی تاجیکستان هستم و امسال خوشبختانه در نامیناسیون از روی نامیناسیون اختراعکاری اشتراک نمودم و سزاوار جای اول گشتم. اولا من برای امروز در بین جوانان هستم و خیلی خوشحال هستم. از استعداد جوانان امروز دیدم من خوشحال هستم و از باوری کامل دارم که این جوانان آینده ما هستند و نامبردار کشور خویش هستند. چون خود من تاجیکستان عزیز خودم رو در چند دولت دیگر معرفی کرده بودم. خود در دولت کره معرفی کردگیم، در دولت کویت، در دولت پولشا و سزاوار مدال گشتم و در خود کره سزاوار شوجویزه گشته بودم. من بنابراین برای جوانانی که امروز در برای من ایستادگی‌اند من تمنا دارم که شما نیز رفته در تمام دولت‌های دیگر پرچمبرداری دولت خویشمان، پرچمبردار تاجیکستان عزیز ما شوید. شما گفتید که در دولت‌های دیگر پرچمبرداری وطن گشتید. در کدام آزمون‌ها بود؟ کدام در آزمون‌های امین سطح اختراعکاری ما اشتراک کردم و البته این یک خرسندی است و این سال خرسندی من عد و کنار ندارد چون من در وطن خودم نیز توانستم این یعنی در این آزمون اشتراک ورزم و من همین سال اشتراک کردم و سزاوار جای اول گشتم. دولت‌هایی که شما نامبر کردید سطح پیشروی اختراعات بسیار خوب است، یعنی اختراعاتی خیلی ترقی دارند. اما شما چی نویگری پیشنهاد کردید که اختراعاتی شما رو خوب قبول کردند؟ تشکر. نواری که ما پیشنهاد کردیم این مواد دوروری است که برای یعنی مواد برای استفاده چوروا هست. یعنی موادی که ما اختراع کردیم امروزا در خود جمهوری ما با بوتورها هم صحبت شدیم. یکی از کسلهایی که چوروا رو غم میتید این کرمای منیوزه میگن، یعنی کرمای گرد شکل هستند و اونها در روده باریک همون چوروا پیدا میشوند. یعنی اینو از کرمینا پیدا میشن میگذارن با همون روده باریک خود خون رو میمکند و چیزی که ما میدونیم خون خود برنده غذا هست. خون همین یعنی باز همون وقتی که همون خون رو میمکد گویا که باز وای کردگی و به ارگانیسم قای میکند و به ارگانیسم میرود و همین خیلی پیگمنتاسی پوست پیدا میشود و برای چربو باشد یعنی روده چرمو رو دمیش میبیارد و خود پوهای عقیب چرمو از کار میمونند و میتوند با واسطه شیر اگر نجوشونده خود به ارگانیسم انسان گذارد و ما موادی که پیشنهاد کردیم برای ریزاندن مغز همین کرم ها بود. آفرین یک قرصک. آفرین. احسن برای شما. یعنی شما شکلی پوره دارو رو پیشنهاد کردید یا تنها طرزی مثلا چگونه آماده شدن دارو؟ اون دارو آماده بود. البته در سه شکل، هم شکل سوسپنس، هم شکل تبلیغ و هم شکل خوقق پیشنهاد کردیم و اون در اونجا از ما در تاجیکستان خودم داوران هم در بیرون از جمهوری هم داوران میپرسن کدام اصول ها قطع معین کردیم، کدام اصول ها رو استفاده بردیم. ما پیش اول 12 تحلیل شیمیایی را گذراندیم که در اصل اثبات میکنیم که همین پیوستگی شیمیایی حاصل شده است. بعد خصوصیات بیولوژی اون رو مختیم. بعد در مثال ما با همکاری با انستیتوت امنیت بیولوژی با انستیتوت و دانشگاه طبی سینا همکاری داریم و ما در اول در موش و در خرگوش و در اینو ما تحلیل ها گذراندیم یعنی خاصیت های گوناگون بیولوژی اون رو آموختیم و پس اون در چوربا استفاده نمودیم. سلامت باشید. احسان برای شما. و در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت شما چی پیشنهاد کردید؟ با از همین نامیناسیون همین موضوع خود رو پیشنهاد مخصوص همین دارو بود، همین چیزی پیشنهاد بود از روی همین نامیناسیون موضوع اول گرفتیم. بهترین. سلامت باشید. احسان برای شما. همچون یک دوچنت کافدرا همچون یک استاد بگوییم شما رو اگر خطا نمیکنیم امروزها سطح دانشجویان رو شما در کدام سطح قرار میدهید؟ یعنی وقتی مثلا شما همچون آموزگار درس میگویید خوانندگان چگونه قبول میکنن گفته‌های شما رو؟ یعنی بعد در عمل چگونه تطبیق میشوند؟ تشکر. اولا گفتی شما که
علم دانشجو از خود استاد وابسته است. یعنی چگونه استاد درس میده همین خیلی دانشجو او را قبول میکند و همین خیلی با همین شوق و رغبت دانشجو باید به درس بیاید. یکم این یعنی از دستگیری رهبریت است، از دستگیری صدارت است و بعد دانشجو است. و امروز خوشبختانه من در دانشگاه ملی فعالیت دارم و رکتور محترم خوشبخت زاده قابلیون خوشبخت به همگان معلوم است که خیلی دستگیری زیاد میکنند هم دانشجو و هم استادان رو. یعنی ما از دستگیری رکتور ما همه دستگیری های رکتور ما است که ما در این جاده ها اشتراک کردیم. و امروز برای دانشجو وقتی که ما درس میگذاریم البته وقتی که دانشجو با چشم خودش میبیند در حقیقت عملی شده است کار شوق و رغبتشون دوچند زیاد میشد به خواندن. و امروز جوانان خیلی سعی و کوشش میکنن که در آزمون ها اشتراک میکنن و دویم من میخواستم سپاسگزاری خود را به تشکیل کنندگان امین آزمون های علم فروغ معرفت تاجیکستان عزیز من است و دیگر آزمونایی که در سطح جمهوری قرار دارن امروز تکان زیادی رو به خواندن دانشجو دادن، چون که دانشجویان امروز برای شرکت در آزمون ها برای غالبیت آمدن رقابت زیادی پیدا کردن و دانشمندی دانشجویان ما سال از سال افزوده ایستاده است. بله واقعا هم گفته‌های شما رو میتوانیم تقویت بدهیم. در سیمای برنده شاهجایزه امسال در آزمون جمهوری فروغ سوبیدانوی کتاب است که مخصوصا دانشجوی کرسی سیومی همین دانشگاه از دانشگاه ملی تاجیکستان که صاحب شاهجایزه گردیدن. شکرانه طاهر. سلام باشین. با افتخار شکرانه طاهر هم یک قرصک میزنیم و اگر این لحظه ما را میبینن و اطمینان دارم که البته همین گونه دیگر خوانندگان است تماشاگران عزیز این صحبت ما با آنها شاید یک تکان است و اشتراک میکنن در سبقت‌های سطح جمهوری مقام‌های نظررس را به دست میآورند. این لحظه می‌خواهیم با یکی از اشتراکیان دیگر هم صحبت شویم که در سبقت جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من در نامیناسیون سرایندگی اشتراک نمودند. سرایندگی اکادمی. سلام علیکم. نام شما چی است؟ من یوسف مهروار دانشجوی کورسی سیومی کنسرواتوری ملی با نام طلبخوجا ستارов. بله. اشتراکچی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من هستم. بله. بیایید در مورد اشتراکتون در همین سبقت‌ها در مورد آمادگی هایتون اول حرف میزنیم. کی به شما توصیه داده بود که در این آزمون اشتراک کنید؟ استادم داده بود. استاد صادق نوراللهیف استادم هستن. همون کس گفتن که اشتراک کن. بعد مادرم هم گفتن که اشتراک کن. مادرتون کجای کار میکنن؟ خونشین هستن. اما با شما توصیه دادن که اشتراک کنید. اون کس ذوق دارن که من یکم صنعتکار شوم، یکم آزمون‌ها اشتراک کنم، سزاوار جای‌های شوم. بله. استادتون در شما چی دید که گفت که در این آزمون اشتراک کنید؟ صداتون با او پسند بود؟ یعنی نمیدونم نوته ها رو خوب درک میکردید؟ عموما چی دیدن در شما که توصیه دادن که اشتراک کنید شما؟ اولی سالها یکم کورس بودم در من چیز دیده بودن، گفتن این بچه یکم چی میشد، گفتن فقط کتی من کار میکردن. خیلی یکم سال وای نشد دویم کورسیم با گفته بودن که آزمون رفته بودم دویم دور وای شدم روی خیلی نیفتم. بعد دل شکسته شدم، گفتم دیگه اشتراک نمیکنم که با سال دیگر آمد این همین سال 2023 با مجبور کردم، گفتن راه اشتراک کن این سال انشالله جا میگیریم. اشتراک کردیم. اولی دورها که خیلی مشکل بود با من، یکم دور با سوم جای گرفته بودم، با عذاب گذاشته بودم. کمتر آواز کسل بود، خیلی بالا کده گذاشتیم. بعد دویم دور با سزاوار جای دوم گشتیم. سوم دور فینالی با سزاوار جای اول گشتیم. بعد از اون که در دور اول اشتراک کردید شاهدین آزمون رو شدید چی شما رو تکان داد که ادامه دادید؟ دور به دور یعنی خود رو اصلاح کردید، مثلا صدا رو با قولی با قوت کردید و اشتراک کردید. چی شما رو تکان داد؟ وقتی که یکم دور با اشتراک کرده بودم دیدم اشتراکچوها با سنت کتیمم بود، اشتراکچوها ساز بودن با خود بودن. بعد یک هفته خبر آمد که شما با دوری ترس داشتی؟ به حد ترس داشتم. چگونه ترس خود رو دور کردی؟ چی صحنه می برایم چه خیلی هست که درون ترس و وهم است.
бисмилла гуфтам мебарам чашм пушта хондан мегирем. саломат бошед, ташаккур барои шумо. ва албатта яъне баъд аз он ки шумо иштирок кардед, худатон ҳавас надоштед, аммо бо тавсияи омӯзгору модаратон иштирок кардед. акнун тавсияи шумо ба дигар нафароне ки мехоҳанд иштирок кунанд чи аст? албатта кунанд, чӯ не иштирок кунедам. тамошобинони азиз, лаҳзаи баромади ҳамсӯҳбатамонро ин лаҳза дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, якҷоя тамошо мекунем. Бармегардем, суҳбатамонро идома медиҳем. Море вернулось говором чае, песни прибоя, рассвет проводит, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня вдали, дали, парусом малым вместе с собой. идомаи барномаи ифтихор аст аз шабакаи Баҳористон, тамошобинони азиз, ва ин барномаи махсуси мо аст ки албатта таҳия гардидааст. мо дар ин барнома якчанд ғолибони озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, ва илм, фуруғи маърифатро даъват намудем ки бо ишон ҳамсӯҳбат мешавем ва аз дастовардҳои онҳо қисса мекунем. ва ин лаҳза мехоҳем бо иштирокчии дигар ҳамсӯҳбат шавем. салому алайкум. ман Салима Ҳусан, хонандаи синфи 11 литсей барои хонандаёни болоиққот дар шаҳри Душанбе мебошам. ва дар озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯъ маърифат аз номинатсияи физика ва астрономия иштирок намудам ва ҷои дуюмро сазовор шудам. ин озмун хеле озмуни барои хонандаҳо, барои пешравии хонандаҳо хеле фоидаовар мебошанд. ман тӯли 2 сола ки дар ин озмун иштирок карда истодам, лекин якум бор аст ки ба даври 4 роҳат ёфтам ва дар ин даври 4 сазовори ҷои дуюм гаштам. албатта барои ба даст овардани мақоми дуюм шумо аз ки миннатдор ҳастед? ки шуморо дастгирӣ кард? ман хеле миннатдори худамро ба устодони худам ки барои ба ман хеле даст додан ва номҳо Рустами Ҷамшед, Усмонов Сухробҷон, ки дар мактаб хеле кӯшиш намуданд ки илми манро зиёд намоянд ва бо ёрии онҳо ва бо ҳаракату кӯшиши худам дар ин озмун ба муваффақият соҳиб шудам. масалан бубинед ки озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ зиёд аст. Тоҷикистон, ватани азизи ман, фуруғи субҳи дунои китоб аст. тоҷикон дар оинаи таърих, хусусан озмуне ки шумо иштирок намудед илм, фуруғи маърифат, барои чӣ махсус илм, фуруғи маърифатро шумо интихоб намудед? саволи хеле хуб аст. озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат асосан ба фанҳои дақиқ нигаронида шуданд, яъне фанҳои физика, астрономия, химия, биология, ихтироъкорӣ ва ғайра. ман аз хурдим, аз майдакӣ ба фанҳои дақиқ хеле шавқ дорам, чунки онҳо табиатро меомӯзанд. ҳамаи чизҳое ки монро дар гирда мо ҳастанд, табиатро меомӯзанд, хусусан физика. физика худаш табиатро меомӯзад ва астрономия низ ҳамаи чизҳое ки мо мебинем, масалан вақте ки шаб осмон нигоҳ мекунем, фикр мекунем ки ситораҳо беохиранд, лекин аслан онҳо шумора доранд. фикр мекунем ки ягон масофаи мобайни онҳоро чен кардан мумкин нест, лекин аслан роҳи чен кардан дорад. ин ҳамаш хеле шавқовар мебошад. яъне чизҳое ки шумо фикр мекунед номумкин аст, то ҳозир бо рушди иқтисодиёт роҳи ҳал ёфтанд ва ман низ мехоҳам ки дар оянда ба ҷомеа фоида расонам ва худам ягон чизро ихтироъ намоям ва парчами Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ низ боло бардорам. ман рости гап аз фани физикам қадар фаъол нестам, аммо мехоҳам як чи пурсон шавам аз шумо, як суол бидиҳам ба шумо. масалан бубинед ки имрӯзҳо мо бо телефон ҳамсӯҳбат мешавем. дуруст аст? яъне телефони мо ноқил надорад, ба қавли сим надорад. чӣ хел садои моро дигар нафар мешунаваду мо садои онро мешунавем? тариқи чӣ?
این همه با طریق موج‌های الکترومغناطیسی میباشد. موج‌های الکترومغناطیسی خیلی یک موضوع خیلی کلان میباشند و خیلی شوق‌آور میباشند. خیلی که یعنی در موج‌های الکترومغناطیسی دو میدان موجود است، میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی که آنها با همدیگر پرپندیکولار جایگیر میباشند و آنها در همه جا حرکت کرده میتونند و آنها برای آنها یگان محیط در کار نیست، یعنی در واکوم در درون یگان جسم‌های سخت نیز گذاشته میتونند و با یاری همون آنها حرکت میکنند. یعنی در درون همین تجهیزات‌هایی که ما استفاده میبریم یعنی همون یک چیزهای موجود هستند که آنها یعنی آوازهای ما را به موج‌های الکترومغناطیسی تبدیل می‌دهند و آن موج‌های الکترومغناطیسی بسامد موافق را دارند و آن تجهیزات دیگر فقط همون بسامد را قبول کرده میتونند و از همین سبب تلفن ها را جدا کرده ممکن است. مثلا این خیلی شوق‌آور است که برای چی من یا نمره در زنگ میزنم و عیناً همون آدم میبردارد یا آدم دیگه نیست. مثلا در همون وقت میتونه یگان 5-6 کس در یک جای زنگ بزنن و خطا بشه، لیکن آنها بسامد مخصوصی دارند که تجهیزات ها آن را معین میکنند و آن را باز به صدا میگردانند و با آدمی که ما آن را زنگ میزنیم آن قبول مینماید. بله، یعنی این پیشرفت علم و تکنیک اون چیزی است که واقعا هم امروز ما با آن نویل گشتیم و میتوانیم آزادانه صحبت کنیم. سلام باشید. پدر مادر چی گونه دستگیری میکنن شما رو؟ پدر مادرم منو خیلی خوب دستگیری مینمایند. من خودم از ولایت سوق میباشم و در برای خواندن در اینجا میخوانم. پدر و مادرم میگویند که همین برای رشد دولت، برای رشد جامعه کم کار بکن که همین دولت را پیش بر و جامعه را پیش بر و دولت ما در عرصه‌های نه فقط جمهوری بلکه در بین المللی نیست پیش برای میگم. من فخر میکنم که چنین والدین دارم که من رو همه وقت از قفای من هستند و به من مصلحت ها میدهند و مثلا دستگیری میکنند. درست دستگیری میکنند و با یاری دستگیری آنها غیر از آزمون‌های جمهوری باید چند آزمون‌های بین المللی نیز جای‌های را سزاوار شدم و به همه دستگیریشان من آنها رحمت کلام میکنم. در مورد سبقت‌های سطح بین المللی گفتید کدام آزمون‌های سطح بین المللی بودند که شما مقام‌های نظررس رو به دست آوردید؟ در فدراسیون روسیه در شهر سوچی المپیاد کشادی جهانی از فن استرونومی برگزار گردید که 14 نوامبر و 22 نوامبر 3 نفر خواننده لیسه برای خوانندگان بالایقت در آن المپیاد بین المللی شرکت ورزیدیم و قطعاً این حسین نیز بود. حسین هم بود همراهش. بله، حتما بودن و در اونجا رفتیم و این المپیاد استرونومی برای دولت ما یکم المپیادی که از فن استرونومی بود. از فن فیزیک اشتراک داشتیم لیکن از فن استرونومی یکم بار بود و ما کمی مشکل شد، لیکن این مشکل ها را ما برطرف کردیم و سزاوار جایهای نمایان را گشتیم. من خودم سزاوار جای دوم گشتم و حسین جای چندم رو گرفتن؟ حسین خب شما جای چندم رو؟ من نیز در روزهای 14 تا 22 نوامبر در المپیاد کشادی جهانی استرونومی در فدراسیون روسیه اشتراک نمودم و سزاوار جای سوم گردیدم. از جای گرفتگیتون قناعتمند هستید شما؟ بله، من قناعتمند هستم چون که این اولین آزمون استرونومی برای ما بود، چون که در کشور ما آزمون‌های فنی از همه فن‌ها برگزار میشوند اما از فن استرونومی برگزار نمیشوند و این خوب و باعث خرسندی میباشد که در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت با نامیناسیون فیزیک نامیناسیون استرونومی را همراه کردند و من چنین فکر میکنم که اگر نامیناسیون استرونومی در علاهیدگی تشکیل کرده شود باز هم خوبتر می شود. در این حالت خوانندگان علمی استرونومی را باز هم وسیع‌تر از خود میکنند. بله و می توانند در عرصه بین المللی باز هم پرچم کشور رو باز هم بلندتر بردارند. سلامت باشید. تشکر برای شما. تشکر. شما گفتید که از ولایت سوق هستید و با پدر و مادر فکر میکنم که تلفنی صحبت میکنید. بله بله. و بیشتر در کدام موضوع صحبت میکنید؟ بیشتر احوال پرسی میکنن، همه یکم میگن که بچه‌م سوزی میگم. من در اینجا ما خش نداریم، من در خوابگاه مکتب میستم و هر روز یک چند بار زنگ میزنن. عصبی دستو من برداشته نمیتونم و وقتی که وقت خالی کردم با زنگ میزنم و احوال پرسی میپرسم
احوالپرسی میکنم و من میگم که همش ساده است. حاضر اینجا چقدر که در استقلالیت همه چیز آرام است، یعنی یگان تشویش کردن در کار نیست. همه شرایط در مکتب ما همه شرایط هست و برای خوندن، برای مثلا با ورزش مشغول شدن یا که یگان چاره بینی ها همش در مکتب ما برگزار میگردن و این برای پیشروی خودم خیلی یعنی فایده کلام میرساند و آنها نیز خاطر جمع از خفای کار خودشون. بله. کجا فعالیت میکنن پدر و مادرتون؟ پدرم در موزه کار میکنن، در آثارخانه کار میکنن. مادرم دوزنده میباشند. بله. و با یاری آنها من در همین دوشم یکم آره که من وقتی که به پایتخت برای خواندن میرم گفتم نمانده بودن، چون که من در خانه یک بچه میباشم. گفتن نه ما چه میکنیم وقتی تو برای گفتن، لیکن من گفتم من گفتم که این برای آینده من است، در کار میباشد، باید خیلی نمود. بعد رفتم قدم اول رو خودتون گذاشتید برای بعد دوشنبه اومدن، بعدم پدر مادر شما رو دستگیر کردن. درست است، سلامت باشین. بهترین در کدام موضوع‌های سطح جمهوری یا بین‌المللی نیت اشتراک کردن هست و آمادگی دیده شده شما؟ در ینوار سال 2024 هفتم تا 13 در جمهوری قزاقستان المپیاد بین‌المللی ژاوتکوف برگزار می‌گردد که یک چند خواننده از جمهوری ما اشتراک میکنند و ما از نام مکتب خود ما یک کماند تشکیل نموده. این المپیاد از سه فن، از متماتیک، فیزیک و انفرماتیک برگزار میگردد و ما برای همین المپیاد تیاری دیده ایستاده‌ایم و میخواهیم در این المپیاد نیز پرچم دولتمان را بالا برداریم. بهترین سلامت باشید. من برای شما برور میخوام و اطمینان دارم که در هر سبقتی که شما اشتراک میکنید البته پرچم برداری وطن هستید، زیرا دانش شما یعنی درک شما اون چیزی که مطالعه کردید واقعا هم فکر میکنم که ارزنده همگونه جایزه و عنوان ها هست و اگر نمی بود شما در آزمون جمهوری فروغ معرفت سزاوار مقام نمیگشتید. تشکر برای شما. تماشابینان عزیز، این لحظه بهر بولیدارویی شما یک رقص زیبا رو پیشنهاد میکنیم و بعد از تماشای این رقص برمیگردیم صحبت رو با دیگر اشتراکچیان ادامه خواهیم داد. با شبکه بهارستان بمانید.
идомаи барномаи ифтихор аст аз шабакаи баҳористон. тамошобинони азиз ва эътминон дорам ки идомаи суҳбат низ барои шумо ҷолиб аст ва ин лаҳза мехоҳем боз бо дигар иштирокчиён ҳамсуҳбат шавем. хуб, салому алайкум. ассалому алайкум, ман Сафаров Юсуф мебошам. Ман низ дар синни 14 сола синфи 8 мебошам. Дар мактаби мусиқӣ низ ба номи Аминзода мехонам. бале, саломат бошед. шумо 14 сол доред ва иштирок кардед дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман. мақоми чандумро ба даст овардед? Ман дар ин озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, мақоми аввалро ба даст овардам. аз рӯи кадом номинатсия? номинатсияи сарояндагии жанри академӣ. беҳтарин. хуб, махсусан дар ин сину сол аз рӯи жанри сарояндагии академӣ душвор набуд иштирок кардан барои шумо? ин жанр ба ман хеле қиин буд ва ба ман писанд буд. Ман ба ин жанр хеле ҳавас доштам ва иштирок намудам. кӣ барои шумо кӯмак кард барои иштирок дар ин сабқа? устодам ба номи Зухра Хаҷаевна. бовар доштед ки шумо сазори мақом мегардед? бале. боварӣ аз куҷо буд? ба худ хеле боварии қавӣ доштам ва бо устоди худам хеле кор намудаем шаву рӯз ва хеле сурудҳои ҷолибро пешниҳод намудаем. шумо дар як рӯз тақрибан чӣ қадар вақтатонро барои омодагӣ ба ин озмун сарф мекардед? ман ба ин озмун 3 ё ки 4 соатро ҳамин 3-4 соат шумо омодагӣ медидед? бале. саломат бошед. кане биёед аз ҳамон суруде ки дар даври ниҳоӣ шумо пешниҳод кардед ба тамошобинони мо низ 4 мисра бо овози зинда замзама кунед. Come sei bella, più bella, San Serra Mario. Splendo sorriso di splendo negli occhi tuoi blu. Anche se verso il destino domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirar, non pensar. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. дар мавриди ҳамин асар ба мо маълумот медодед. ин асаре ки аст? ин суруди эй нурӣ ва оҳанги Се Биксо мебошад. дар муассисае ки шумо таҳсил мекунед, вақте ки шумо мақоми аввалро ба даст овардед, дар муассиса чӣ гуна дастоварди шуморо қабул карданд? манро табрик намуданд ва ба ман гуфтанд ки боз талош кун ки бо дар ягон озмунҳои дигар ба ҷойҳои хубу аълоро ба даст гирӣ. ғайр аз ҷоиза ва мукофоти пулие ки аз озмун барои шумо тақдим карда шуд, аз ҷониби муассиса умана медонам падару модар барои ғолиб омаданатон ягон тӯҳфа барои шумо доданд? бале. ки ба шумо чӣ тӯҳфа кард? ба ман модарам тӯҳфа кард. чӣ тӯҳфа кард? соат. соат тӯҳфа кард. саломат бошед. хуб, муассиса чӣ? муассиса ба ман дониш. зинда бошед. ташаккур барои шумо. ва дар кадом озмунҳо мехоҳед иштирок кунед? боз кадом озмунҳо барои шумо ҷолиб аст? ба ман боз озмунҳои ту қалби Тоҷикистони Душанбе низ ман мехоҳам боз дар ин озмунам иштирок намоям. беҳтарин. ғайр аз жанри сарояндагӣ ба ягон жанри дигар таваҷҷӯҳ доред шумо? бале, жанри эстрада масалан, боз жанри анъанавӣ. боз жанри анъанавӣ. дар жанри эстрадам шумо суруд хонда метавонед? бале. 4 мисра метавонед замзама кунед ба тамошобинон? Модар қарори дил даргоҳи умри ман, сомони бахти ман, султони тахти ман. Эй ҷон модарам, модарам, ҷонон модарам. Эй ҷон модарам, модарам, ҷонон модарам. як шохаи гул, гули райҳон модарам, модарам. як шохаи гул, гули райҳон модарам. саломат бошед. аҳсан барои шумо. ман барои шумо дар оянда барор мехоҳам ва итминон дорам ки дар дигар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ шумо иштирок мекунед фаъолона ва мақомҳои назаррасро ба даст меоред. ва тамошобинони азиз, ин лаҳза навори дар дасти мо ҳаст аз иштироки ҳамсуҳбати навбатиамон дар сабқати сатҳи ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман. биёед якҷоя тамошо мекунем ин наворро, бармегардем суҳбатро идома медиҳем.
бо шабакаи баҳорисон бимонед. идомаи барномаи мо аст ва ин лаҳза ҳамсуҳбатони дигари мо ҳастанд ки аз тарафи дасти рости мо нишастанд. салому алайкум. ман Асои Юсуф, хонандаи синфи 8 ман дар муассисаи таҳсилоти асосии 166 ноҳияи рӯдакӣ таҳсил мекунам. ман дар озмуни илм, фуруғи маърифат аз номинасияи ихтироъкорӣ тавонистам ҷои дуюмро ба даст орам. шумо мақоми дуюмро ба даст овардед дар номинасияи ихтироъкорӣ. чӣ ихтироъ кардед шумо? ихтирои ман як дастпӯшаке буд. Як дастпӯшаке буд ки барои маъюбҳое ки имконияти суханварӣ ва шунавоӣ надоранд, яъне чӣ тавре ки мо онҳоро мегӯем шахсони шунида ва суханварӣ наметавонанд, ба онҳо имконият медиҳад ки фикру ақидаи онҳоро ба дигар шахсони ҳамсуҳбаташон фаҳмонад. Яъне ки чӣ тавр дастпӯшакро шахси маъюб дар дасташ карда, он дастпӯшак ҳамаи забони имову ишораро, забони яъне дактилологиро дар худаш ҷо он забонро мо дар даруни он дастпӯшак ҷо кардаем. ҳар як гапҳое ки шахси маъюб мегӯяд дар рӯи экран, телефон, планшет, ноутбук ва ғайраҳо пайдо мешавад ва гапҳои гуфтаи ӯ пайдо мешавад ва мо фикру ақидаи шахси маъюбро мефаҳмем. аҳсан барои шумо, зинда бошед. чӣ гуна ин андеша ба сайри шумо омад ки чунин як дастпӯшакро шумо ихтироъ кунед? ман ҳангоме бо шахси чунин маъюб шинос шудам, ман бо ӯ суҳбат карда ва натавонистам, ӯро фаҳмида натавонистам. баъд гуфтам ихтироеро созам ки забони онҳоро ба мо фаҳмонад, яъне ки тарҷума кунад. барои ин ихтироъатонро рӯи амал овардан ки ба шумо кӯмак кард? устодам. устодатон ки аст? ализода маҳмадалӣ. зинда бошед. ҳатман саломи мо ва иштирокчиёнро расонед. ин қарсак барои шумо. хуб, ман мехоҳам боз ҷиҳатҳои ҷолиби ин дастпӯшакро бифаҳмам. боз чӣ чизҳои ҷолиб дорад? дастпӯшакро танҳо шахси маъюб дар дасташ мекунад. бо мавҷ фиристанда мебошад, яъне бо технологияи планшет, ноутбуке чӣ тавре ки мо гуфтем, ба онҳо тариқи мавҷ мефиристад, яъне бенуқил онро мефиристад. дастпӯшак бенуқил мебошад ва гапҳое ки шахси маъюб мегӯяд дар рӯи экран бенуқил пайдо мешавад. дар рӯи экран намоён мешавад ва шахс метавонад ки фаҳмад, фикру ақидаи ӯро фаҳмад. агар хоҳед ки ягон тағйиру илова ворид кунед ба ҳамин ихтироъататон, чӣ кор мекунед? чӣ буда метавонад? боз чӣ илова кардан мумкин аст? дар оянда мехоҳам ки онро масалан чӣ тавре ки ҳозир ҳаст шахси маъюб суҳбат мекунад дар рӯи экран пайдо мешавад. дар оянда ҳам ӯро бо яъне ягон калонка монам ки садо сабт кунанд. Не масалан гапҳое ки ӯ мегӯяд дар рӯи экран пайдо нашаваду дастпӯшак худаш гӯяд ба ҷои шахси маъюб. ғайр аз ихтироот шавқи шумо бисёртар боз дар чӣ аст? Масалан намедонам, футболро дӯст медоред, волейболро дӯст медоред, ё ин ки ба корҳои деҳқонӣ мехоҳед машғул шавед, ё ин ки намедонам ҳамин ихтироъкорӣ фақат ихтироъкорӣ. бовар дорам ки албатта ихтироъотҳои шумо ба амал меоред ки мисли ҳамон дастпӯшакатон шояд шӯҳрати сатҳи ҷаҳонӣ мегирад ва шумо барои ин ихтироъататон патент мегиред ва яке аз ихтироъкорони сатҳи ҷаҳонӣ на танҳо ба мардуми Тоҷикистон, балки ба ҷаҳон шумо хизмат мекунед. саломат бошед. ин кафтугӯ барои шумо. аҳсан. ва мо ин лаҳза мехоҳем бо нафари дигар суҳбатро идома бидиҳем. тамошобинони азиз, салому алайкум. салому алайкум. нозимҷон Шарипов ҳастам, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман. ва мутаассифона мо дар имсол ҷои
сазовор иштирок ишғол карда натавонистем ва сазовори ҷои ифтихорӣ гаштем. соли аввал буд шурӯъ кардед шумо? На, соли сеюм соли сеюм аст. 3 сол аст ки мо то даври ҷумҳуриявӣ меем ва мутаассифона сазовори ҷои ифтихорӣ мегардем. лекин роҳафтода нашудед шумо? хай имсол камтар роҳафтода шудед. барои чӣ? лекин хай кӯшишу ғайрат бисёртар кардем. роҳафтодагиатон ҳисоби чӣ аст? ҳисоби ки фикр мекунам якчанд соле ки иштирок кардем имсол бо хубтар беҳтар ҳаракат кардем. дигар зиқам нестем, роҳафтодарам нестем, чун соли оянда иштирок мекунед? ҳатман. то кадом давр омадед шумо? то даври ҷумҳуриявӣ. то даври ҷумҳуриявӣ. кадом сурудро пешниҳод кардед? дар даври якум суруди месситой омад буд дар васфи пешвои муаззами миллат. даври дуюм бошад суруди ватанро мафурӯш ва дар даври ҷумҳуриявӣ бошад суруди сарсупурдаи ватан. аз сурудҳое ки шумо дар даврҳо иҷро кардед чормисраӣ аз ҳар се суруде ки пешниҳод кардед мешунавем ва фикр мекунам ки албатта соли оянда низ шумо иштирок мекунед дар ин сабқат ва ки аз мақомҳои назаррасро ба даст хоҳед овард. саломат бошед, саломат бошед. нагуфтанам омад ки ман ҳамзамон бо сарбози қушунои сарҳадии кумитаи давлати амнияти миллӣ ҳастам. шуморо хизмат намуда истодед? бале. як харсак. зинда бошед. чӣ гуна шумо аз қисми ҳарбӣ рухсат гирифтед ва барномаи мо омадед? ман аз ҳисоби ки мақсад сардорон ҳастанд командироне ки ҳастанд ман ғолиби озмуни ту қалби тоҷикистони душанбе ҳастам. озмуни фестивал озмуни сози фалак буд, садои дил, дар он ғолиб баромада. баъд аз ҳамин ҳисоби ки якчанд ҷоиза ки мо доштем он касо баъд бовар кардан ба мо. бале баъд ин чизо мо то фармондаи қушунои сарҳадӣ ҳам рафтак. баъд гуфтан ки хай шахсията иҷозат дитем ки дар ҳақиқатан мақсад як доштааст, як каме истеъдод. чанд моҳ мешавад ки шумо алдои хизмат намуда истодед? 8 моҳ мешавад. 8 моҳ мешавад. хизмат дар сафи артиш чӣ гуна аст? фикр мекунам хуба ози. масалан чӣ чизе буд ки барои шумо дар аввал душвор буд ва оҳиста оҳиста ба он одат кардед шумо? дар артиш? бале. хушбахтона мо дар як ҷое ҳастем ки хизмат хуб меравад. дар чорабиниҳои оне ки қисми ҳарбӣ роҳандозӣ мекунад шумо фаъолона иштирок мекунед? ман дар дидбонгоҳи сарҳадӣ ҳастам. дар кадом минтақа адои хизмат намуда истодед? минтақаи турсунзода, шаҳри турсунзода. бале, дидбонгоҳи сарҳадии шашуми марзбон. дар онҷо адои хизмат дорем. хуб марҳамат, сурудҳоро мешунавем. ин суруд дар даври дуюм иҷро карда будем. шеъри абдуллои раҳнамо аст, оҳанги устод фурқат саидов. гузарад соати душвор ватанро мафурӯш, ғами имрӯз шавад пор ватанро мафурӯш. хати марзи ватан имрӯз хати номус аст. хати марзи ватан имрӯз хати номус аст. эй ба номус ватандор ватанро мафурӯш. эй ба номус ватандор ватанро мафурӯш. саломат бошед. хуб даври ниҳоӣ кадом суруд буд? даври ниҳоӣ сарсупурдаи ватан аст. бечор мисра аз онам замзама мекунед. устод тобишилолӣ марҳамат. кистон кунад сипар синаи пур аз муҳаббаташ. кистон кунад зафар дар набарди душманони миллаташ. он ки ҷон ба каф гирифта тан ба тан бар аду ситей заду ба ҷони аҳриман. он ки субҳу шом кашида назми саф خواند و قصیده و ترانه وطن ای سر سپرده وطن منو تویم آن کی دوست دارد این چمن منو تویم کی سر سپرده
من و تویم. سلام شناختم برای شما تماشاگران عزیز. این لحظه میشنویم یک سرود دیگر رو تمام رو بریده میکنیم و برمیگردیم با گیرنده شاه جایزه هم صحبت میشویم که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من برای امسال سزاوار نام شاه جایزه گشته است. مردم از استقبال میگیریم. دیگر من قاتلی عشقم که طفلی عشق را کشتم درونی محبس این دل غمی او میزند مشتم. دیگر من دشمنی دردم که عمر عشقایم ریخت در این حسرت سرایی ده عجب خاکی وجودم ریخت. دیگر من بخت میخواهم برای تو برای خود جدایی کاری خود را کرد برق میگفته های خود. دیگر من بخت میخواهم برای تو برای خود جدایی کاری خود را برق میگفته های خود. دیگر من قاتلی عشقم که طفلی عشق را کشتم درونی محبس این دل غمی او میزند مشتم. دیگر تو حالی بی دردی چو رفتی و نمی آیی مرا پس با خدا بگذار درونی شهر تنهایی. دیگر تو حالی بی دردی چو رفتی و نمی آیی مرا پس با خدا بگذار درونی شهر تنهایی. دیگر من قاتلی عشقم که طفلی عشق را کشتم درونی محبس این دل غمی او میزند مشتم. ادامه برنامه مخصوصی افتخار است از شبکه بهارستان منظور شما تماشاگران عزیز و چگونه که بالاتر ذکر کردیم نفری که شاه جایزه رو در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من به دست آورده است این لحظه در برنامه ما اشتراک فعالانه دارد. برنده شاه جایزه آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در سال 2023 از ژانر عنعنوی номинациyaи композитори Бурҳонов Манучеҳр.
من بسیار شدم که البته شما رو این لحظه رو بروی خود میبینم و با شما صحبت دارم. منوچهر برهانوف هستم، لوریت شاهجایزه آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در نامیناسیای کامپوزیتوری ژانری عنعنوی. بله. من فکر میکنم شاهجایزه رو نه هر نفر صاحب میشود. نفر صاحب میشود که پورا از نامیناسیای انتخاب نمودهش آماده است و از دیگر نامیناسی‌ها نیز یکم معلومات دارد. شما که شاهجایزه رو به دست آوردید میگفتید گرفتن شاهجایزه تا دست یافتن به این چگونه مشکلی ها بود؟ آزمون مذکور که در سه دور در سراسر کشور برگزار گشت باید قید نمود که یکی از بزرگترین آزمون ها به حساب می رود، چون که توسط این آزمون ما توانستیم که بهترین استعدادهایی که در دوردستترین شهر و ناحیه‌های کشور یعنی که عمر به سر میبرند و صیقل هنر میکنند، یعنی چهره‌های نو، هنرهای نو رو پیدا کنیم، یعنی کشف استعدادهای نو رو به دست بیاریم. و البته رقابت در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من خیلی هم زیاد است و نگفتنی از نماند که این آزمون مدت 5 سال می شود که در سراسر کشور برگزار میگردد و چندین نفرانی با استعداد رو کشف نمود که امروز در مؤسسه‌های عالی کشور توانستند بعد به دست آوردن غالبیت یعنی تاریخی صحبت داخل گردند و هنر استعدادهای خود را صیقل دهند. باعث افتخار است که امروز اون نفرانی که صاحب ذوق هستند، صاحب هنر هستند و امکانیت رشد دادن هنر خود را نداشتند و امروز توانستند که توسط این آزمون مذکور آمده در مؤسسه‌های موسیقی عالی کسبی یعنی تحصیل خود را ادامه دهند. و بعدا باید گفت که اشتراک در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من یگان کاری سهل و ساده نیست، چون که رقابت خیلی هم زیاد است و در سه دوره که بنده اشتراک نمودم، در دوره نخستین با سرود مادر بر متن استاد آذر عارف و در دوره دوم باشد با ایجاد سرود مادرم بر متن کمال خوجندی و در دور نهایی یعنی دور جمهوریوی با سرود نوروز وطن بر متن استاد مهمان بختی. از همه جالب این بود که یعنی نوآوری که ما پیشنهاد کردیم این زیاده از 36 نفر این سرود این آهنگ‌ها را یعنی اجرا نمودند و برای اعضای حکمان نیز یک چیز جالبی دقت گشت که ما یعنی می توانستیم که یک نفر یا طریق 2 نفر این سرودها را پیشنهاد کنیم، ولی در شکل مکمل یا در شکلی گویم که انسامبل اجرایشی انسامبل سنتی خیلی هم مرکب است، هم آماده کردن هم و همسرایی این کاری هزل و ساده نیست. زیاده از 20 نفر سلیست بود، یعنی 20 نفر در هیئت آوازخوان این سرود را با تقسیمات که زیاده از 6 نفر دختر بود و باقی مانده پسران بودند که البته هم سرود تقسیمات کردگی بود با گویم که نیم اوج کلان که ما هم برای دختران هم و برای پسران جدا کرده بودیم که از جانب اعضای حکمان بسیار یک بهای خوب هم گذاشته شد و این خیلی همسرایی در آزمون مذکور کم به نظر می رسد، چون که ما مشاهده میکنیم اکثریت آهنگ‌هایی که از جانب گویم کامپوزیتوران ایجاد می شود یا اینسترومنتال نمیگویند یا طریق سازی است یا که آوازی یکخوانی یا دویت یا تریو است. البته این بار نخست می شود که همسرایی زیاده از 36 نفر چون این آهنگ و سرود رو اجرا میکنند. چی چیزی بود که هیئت حکمان رو به وجد آورد و آنها رو وادار کرد که شاهجایزه رو مخصوص به شما بدهند؟ با فکر شما برای ما تنها وقتی که صحبت داشتیم در تالار بعد انجام همین سرود گفتن که سرود شما خیلی هم خوب است، یعنی که فراگیر همین انسامبل هست، یعنی مطابق است برای انسامبل. خصوصا شما همین خیلی اثر رو ایجاد کردین که ما می توانیم که اثر شما رو در چهاربینی‌های سطح حکومتی پیشنهاد کنیم به انسامبل دریا یا فلک می توانند که این انسامبل سرود آهنگ شما رو یعنی در چهاربینی حکومتی اجرا کنند
ولی ما قبول کردیم ما گفتیم که این سرود آهنگ خود رو یعنی که پیشنهاد میکنیم به انسامبل دولتی هم دریا هم فلکی در چهاربینی سطحی بلند یعنی اجرا کنند. سلام باشید، تشکر برای شما. احسن. تماشاگران عزیز، یادداشت میشیم که چنین شهجویزا رو به دست آوردن با همه میسر نمیشود و واقعا هم نفر این رو میتواند سزاوار گردد که دانشی خوب دارد، درکی خوب دارد و البته میتواند واقعا هم ارزنده همین گونه شهجویزا باشد. و من برای نفرانی که واقعا هم در این سبقت اشتراک نمودن گفتنی هستم که واقعا هم اگر شما هنری سرایندگی، نوازندگی عموما در ژانرهایی که در آزمون سطح جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من راه اندازی گردیده است دارید، پس میتوانید فعالانه اشتراک بکنید. و بار دیگر از نام اشتراکچیان آزمون‌های سطحی گوناگون مخصوصا تاجیکستان وطن عزیز من علم فروغی معرفت با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سپاس خود را می‌رسانیم برای راه اندازی نمودن چنین آزمون‌ها که واقعا هم جوانان و نوجوانان تمام قشر جامعه امکان پیدا می‌کند که اشتراک کند، هنر و مهارت خود را نشان بدهد و سزاوار چنین دستاوردها گردد. و این لحظه تماشابینان عزیز، اثری که غالب آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من همراه اشتراکچیان دیگر انجام دادن آن را یکجا تماشا می‌کنیم. برمیگردیم صحبت را ادامه می‌دهیم با شبکه بهایی سلام. ادامه برنامه مخصوصی افتخار است از شبکه بهارستان منظور شما بینندگان عزیز و فکر میکنم که هست نگفتنیه که از زبان این اشتراکچیان ما باید بشنویم با جوانانی که خواهش اشتراک نمودن در همین گونه سبقت ها رو دارن، مخصوصا توصیه های شما که آنها رو تواند روح بلند سازد و آنها نیز راه پیش بگیرن سوی این آزمون ها چی است؟ مرحمت. البته باید یکم محبت نسبت به همون فن یا
کسب داشته باشن، اگر محبت حقیقی داشته باشن البته و یا غالب میبیاین. و برای همه جوانان گفتنیم که اگر شما محبت نسبت به کسبتون، محبت نسبت به وطن داشته باشید، البته شرکت ورزید در تمام آزمون ها و امکان پیدا میکنید 1 سال 2 سال. امروز برای من جوانانی هستند که تا 3 سال رقابت کرده استودن و شما از رقابت نترسید. اگر در جمعیت رقابت نباشد جمعیت پیش نمی رود. یک آزمونی خیلی هم خوبه امروز در سراسر کشور راه اندازی کردند که جوانان توانستند توسط این آزمون آرزو و ارمانهای خود را عملی گردانند و اطمینان نیز دارم که در آینده تمام اون نفرانی که در آزمون‌هایی که در سراسر کشور برگزار می‌گردند شرکت می‌ورزند و در آینده برای رشد تاجیکستان صاحب استقلال سهمگذار می‌گردند. زنده باشین. تشکر برای شما. خب از این طرف یگان نفر اندیشه دارد می‌خواهد چیزی گفتنی باشد مرحمت. سربازی وطن اندیشه شما رو می‌شنویم. طول 3 سال می‌شود که من اشتراک می‌کنم در آزمون. راه افتاده نیستم چون صنعت یک چیزی است که نمیتونه همی عدلی ما رفته دور بدن نمیتونه. یک چیزی دیگه است که برای ما زیادتر در همی آزمون اشتراک کردن مقصد موتیواسیا میته ای همی یک دیپلم از دستی اساسگذاری سال وحدت ملی پیشروی ملت داشته باشیم که چون این شخصیت در تاریخ تکرار نشونده یک قهرمانی است که برای کل مردم تاجیکستان عزیز است، دوست داشتنی است. زیادتر مرا هوسدار میکنه که با اشتراک کن. گفتنی هستم که با جوانانی که میخوان در صف قوای مسلح خدمت کنن. این وطن ما فقط میتونیم صاحبی کنیم. این وطن خیلی که جناب ولی در معروض و برآمدهایشان میگن این وطن غیر از ما دیگه هیچ کس نمیتونه که حفظ کنه. تمام ارزش های ملی مونه، فرهنگ مونه، کسی نمیتونه بجز مردم تاجیکستان. تمام شد. در حالی که ما و شما قرضی فرزندی و شهروندی خود را نزد ملت ادا میکنیم، دیگر نفرانی که با سن دعوت خدمت حربی هستند خب قرضی جوانمردی اونا هم هست که البته خدمت مادر وطن را انجام بدهند و از این مرزی خود دفاع کنند. من تشکر میگم برای شما. منتداری مخصوص ما رو با رهبریت قسم حربیتون برسونید برای امکان دادن و دست یافتن شما در برنامه ما و چنین یک صحبت جالب. سلامت باشید. از فرصت استفاده برده و آن نفرانی که با این آزمون اشتراک کردن میخوام گفتن که اشتراک آنها مهم است، زیرا که آنها میتوانند اشتراک کرده خطاگیهای خود را فهمیده آنها را اصلاح کرده در آینده باز به قله‌های بلند رسیده میتوانند به آرزوهای خود رسند. سلامت باشید. تشکر. برای خودتون یک قرصک میزنید. تشکر زیاد. تماشاگران عزیز، این نفرانی که شما در نزد من میبینید و عموما در طول 5 سال هر نفری که در سبقت‌های سطح جمهوری اشتراک کرد مقام‌های نظارت را به دست آورد، اینها نسل خوشبختی زمان صاحب استقلال هستند و اینها نسلی هستند که در آینده میتوانند زندگی ارزنده خود را سازند و اینها نسلی هستند که میتوانند خدمت خود را به وطن در آینده خوب رسانند و نسلی هستند که میتوانند نسل آینده را تربیت کنند و مثل خودشون همین گونه دانشمند سازند. و من برای هر نفری که میخواهد در چنین سبقت‌ها اشتراک کند، البته توصیه میدهم که واقعا هم اشتراک در چنین سبقت‌ها میتواند ذهن شما رو برو کند، میتواند دانش شما رو سیخل دهد و میتواند صاحب چنین عنوان‌ها گرداند. البته به همه شما برار میخواهم، به تمام خوانندگانی که این لحظه برنامه ما رو تماشا نمودند، خب برای شما تحصیل خوب با برار و برای اشتراک چنین برنامه برار و کامیابی در تحصیلتان در کار و فعالیتتان آرزومندم. اطمینان دارم که البته نه تنها در سبقت‌های سطح جمهوری، در سبقت‌های سطح بین‌المللی همین گونه اشتراک میکنید، پرچم تاجیکستان رو زیر صدای سرود ملی پرافشان خواهید کرد. تماشابینان عزیز، پیش از جنبستی برنامه یک سرود دیگر رو یک جای تماشا میکنیم و بعدا میگذاریم به قسمت انجام برنامه.
тамошобинони азиз, фикр мекунам ки суруде ки барои шумо пешниҳод шуд ҷолиб ва шуниданӣ буд. мо ҳам оҳиста оҳиста расидем ба қисмати анҷоми барномаамон ва итминон дорам ки ин барнома ба шумо писанд омад. дар анҷом ба ҳамаи шумо сиҳатмандӣ ва хонаи ободро таманно дорам. То нашри навбатӣ, хайр тамошобинони азиз.